Nkuchani ati gavana na MC Bomeru Chiomboto Bomeru yatakigena kinene mwaka yo poni nyuma ya MC okulukia budget ya mpongeli kiumia ki tuko inkai mbere ya mwaka yo thirikari yuingwa nende kiurekere kinene atire ndikwethirwa gavana na nkiameyo bakombo tumbira mbesi mbere ya mwaka yo thirikari kuingwa kiumia twetite. Supplementary budget ni mbibi byongwa eni budget kana kigina kya mpongeli kirakira ira kibanganitwe ni thirikari ya ndiguru kana ya county na moro toyo tigena ndwangira chithirite mbecha chiorite ngui ni kwethira nindi kigaira waku makire ndwanyingi. Thank you, Honorable Speaker. Omwaka thirikari ni ithagire kibutha kionto huu kendo tigira mbecha itikwithira chicho kande ni arwangiro kigina nonto ikare autumirwa no bwithira bwikarika kwa ngerekano cha county ni ndikethira chicho ka kirwangiro kigina rwa thirikari nene. Sector Committee of Labor, Public Service and Social Welfare and Justice. Amwe na mathabu ya kwithira ya batabu kata bonge ya county ya Meru ni urwakira mbiro kurukia budget ya mpongeli oritigere ntuko inka ya kimwaka ya thirikari yuithira yukithira. MCS Bameru ni batareti ocherwa koro aria roba kinyila RMC wa wandi ya Mikindori Merit Julius Kaimbo awete patete keria kureta irwayo echereri akiwa ni omwana gavana Kawira Mwangaza atikono wa Meru. Supplementary ndokolokia ende tebuto kaendelea in future katuinge pinch after 2 years nondono supplementary mbere engavana koreta ateona ko ene to mi supplementary ati chene ando amiro bakumia nonto wena mbia chia ko bwithia drama na shenanigans na rangi round nawe Felix Kivinji ntugo akiwa ni ndia Meru ibabatire kwithira baikuna metho yo na kona no wewe ngwati kwenda bethira nindi bagithira irwa na mbere ngui akiwa kinyabo batena wiru bambeje chithira chicho ka thirikari nene. Nawe mzee wa Nkwene Martin Makasi akiwa cherero wako yuko kwa budget kurio nikiona ni iria kiatingabana ati kwendera kuritira Meru ngui kwenda Meru irusi mbecha ira cha national government ira tuongeri so angora mu Meru na njanji wengo ategere onere between MCS na governor Kawira Mwangaza nuri kote kwa nangu ite kama shinani kureto kwa supplementary budget tutigeria kiumia kabimia biere mwaka wa thirikari yothira ikuonania kwe muntu utegwita ngugiyora batigwita. Patrick Ntururu orani MCS wa wandi Antima West akioria ngavana Kawira Mwangaza oina noko bwethia budget kurio akiwa ni balazimikite omekurukia na mpui bana nati ya kwethairwa ena marundu ya kumoni ndo ene turigita rionde utui na andu anwe supplementary budget itu kumeurete tendeke muthio tukana yatu na andu ana ugwe ashimwa gavana itukwete shimi tukwete gitio na nkuruki ni andu bamiru twete gitio na ndio kadire na supplementary budget urete ndeke muthia ututhangikie harakatini yetu kuthithia budget tio ntububwega ende nonto itukujali mu Meru no monka turi mikurukia na next financial year kana ria ringi supplementary budget ikendekana mirete mapema na nende oritigere ntuko inkai mwaka yo thirikari yuithira yukithira MC Bameru baugite bakathingatira kendo tigera ngui chionde ndeni awandi chone ndeni kwithira ikibutha kwa koro irorera na Meru yonde kanga kuromba tafadhali bechi ni tumirike bwega nonto ni nteteraga nao utuko na muthenya nikenda make sure mbecha cia mwananchi chigutumika bwega nonto nuko na mwananchi wa Meru na chumite kuria ugoti burabo ibonene sana ngenda gutega nguchio ndira chireri mwaka jo thirikari ngavana na leta no raka leta na tumyora kenda gutuma lakini ngenda gwakisha ngugiu chionde ira jiereri chionde thai twetiere jume biele tuinga budget na ngwe teriti cha wondi chieto for example Mikindori ward allocation ya 2023-2024 ya milioni 15 nditigiria gwitirongo gicha mathogothanio ndene wondi ekwa chugu bejire bengwa ikamiti ban dispensary a chugu tontu bejete na intopia 80,000 out of 1 million ari mbechi ikare otumirwa inachita ukaberene akiaria MCS wa wadi ya municipality urakinyanwe mukarigite wa committee of finance ndani ya mbunge account ya Meru augite budget kare ukinyambere yo county ya Meru iringita kwe milioni 600 ira chionde iringi chokaro nyine rakigina Tukuelewa repercussions chia 1 supplementary kedwetio neke dikudurete kurukwa executive keda kudurete turetra supplementary budget ki this year
one gukethwa kwina mbeca igachoka ki exchequer ka ki the national government iri gachokwa kairi kina no tutiromba utumika ka kwa soft the county government na mbeca ikejochoka itugwa estimate around 500 to 600 million ikethwa igichoka ki national government na ikethwa igintu kia mbere kira gitakarika Meru orengi onto bobo rengi karika mbeca ira kaunti ya Meru itherekia mukaira iringi teitwa nonto ni umona kona ni akinyira paina chioho itikumba kwithira ichitumaira chichi achoka ki the next allocation ira tukethwa twinio 2024-2025 the Senate ka baraba torokita ira mbeca but tunenkira the same amount ira baratunenkirete this time nonto tutithirwa tukiona na the reason why to could deserve mbeca the equal amount nonto turaremirwa kwa sovirira in case this doesn't happen it is a mistake ya assembly it is a mistake ya that we as registrators it will be very makosa ja executive na kiuria kirani ni kirendene ya kaunti ya Meru kaiteneka na kithira budget ya supplementary irerethire ikuruka kwa ntuku ya oro kithira kaumba kwithira itumairo mbere ya mwaka yo thirikari yuthira ukithira na rengere Abraham yake kwithira igitana mbere no budget ikithira ichirairwa sitting down waiting. Phineas Imana, Garu ya siasa Kirendeto, Cheweru.